Sekarang kita kena laptop je lah. So untuk training session hari ni kita akan comprehensively go through acoustic imager by Fluke. Okay, so model yang kita ada untuk pagi ni is Fluke II915 acoustic imaging atau acoustic imager. So Fluke II915 dalam dia punya series is this one is the highest spec. Okay, so nanti kita akan explore what differs yang the highest spec dengan spec-spec yang lain. Okay, so basically untuk key features acoustic imager ni is dia menggunakan sound side technology, which is dia akan capture sound wave dalam bandwidth ultrasonic frequency, then converts it into a visual image. Okay, what does this sound side technology actually does is dia akan visually pinpoint dekat end user dekat mana leak source tu terjadi. Okay, and later on saya juga akan explain old technology before acoustic imaging, macam mana kita guna same ultrasonic detectors, and kita akan compare lah dia punya major differences. Okay, so dia punya another key features is big 7-inch display, and semua ni adalah touch screen. Okay, so dia only operational button color hijau ni untuk capture gambar dan video. Right? So untuk II915 apa yang special is dia datang dengan 3 features yang ada dekat sini, which is leak Q mode. This one untuk kita detect compressed air. Sorry, yang slide tu share? Boleh? Saya share. So untuk leak Q ni untuk dia kita detect compressed air leak, compressed gas leak as well as vacuum leak. And once dia dah detect leak source tu, dia akan buat leak quantification on this device alone, and dia akan bagi estimated leak size, leak rate as well as kita punya estimation loss per year due to that leak source. Leak size tu dia boleh detect sampai ke? Dia bagi severity scale from 1 to 10. 10 is the worst. So dia punya estimation tu is based on kita punya operating condition. Meaning kita akan letak cost of gas, cost of electricity, pressure, then dia akan buat dia punya calculation lah dalam device ni besar. Okay, and kita kena define dulu lah kita betul. Nanti saya tunjuk cara untuk define dulu. Okay, then untuk leak Q ni dia basically ada dekat model before this 905. So untuk 915 dia yang special, dia datang dengan 2 extra features. Second features is mechanical mode atau MEQ mode. Okay, so untuk mechanical mode basically dia akan detect dalam mechanical machine, contoh motor atau pump, kalau dia dah ada start bearing failure, early bearing failure, dia akan emit ultrasonic frequency that can be detected by using this machine. Okay, so dia akan bagi tolong kita visually pinpoint which bearing yang dah ada start. Okay, and lastly this one untuk electrical side dia ada partial discharge detection. So basically kalau kita select this mode, kita point dekat electrical components usually more than 33 kV, and let's say kalau dia ada external partial discharge yang happening, dia pun boleh detect. So once dia detect, dia akan bagi tahu partial discharge type, PD count, as well dia akan bagi dalam PRPD punya diagram. Alright, so untuk II915 dia include semua features yang ada. Okay, belum lah. Dia dah tunggu semua. We only have one back book. Mana Faruk ke tak? Nak tanya apa ni equipment application dekat mana-mana saja contohnya HVAC boleh. Usually yang tempat yang banyak kita pakai compressed air atau compressed gas, usually kita pakai boleh. Tapi kalau macam ducting kan usually dia